Kamanyirunda amakuru atugera muri aka kanya avuga yuko imodoka y'umuturage akaba n'umukozi wa Ferwafa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yahiye irakongoka cyane masasta azijoro ryo kuri wa 24/21 mu mudugudu wa Musebeya akagari ka Muganza umurenge wa Runda ho mu karere ka Kamonyi. Imodoka ya Iragwa David umuturage akaba n'umukozi ushinzwe mu by'ukuri ukora mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, akaba rero mu by'ukuri yafashwe n'inkongi y'umuriro irakongoka. Iragwa David rero n'umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'imari DAF muri Ferwafa ishyira muri umupira w'amaguru mu Rwanda. Uburyo rero imodoka yahiyemo mu by'ukuri ngo byamuteye amakenga no kwibaza ko hari ikibyishe inyuma, kuko rero ngo umuriro waturutse inyuma ahantu hatagize aho hahurira na moteri y'imodoka nk'uko yabitangarije ikinyamakuru intyoza.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Aganira na intyoza.com avuga ko ahagana ku isaa 6 z'ijoro aribwo yumvise intabaza alarm y'imodoka ivuze, agiye kureba rero ikibaye asanga imodoka irimo gushya guhereye inyuma. Ibintu rero avuga ko biteye urujijo ndetse no kwibaza ko haba hari uwishe inyuma y'iki gikorwa cy'ubugome. Yagize ati nka saa 6 zuzuye neza nibwo numvise alarm y'imodoka ivuga ati ndebye nsanga irimo gushya gatuhereye inyuma, ati hari ubyishe inyuma rero urebye aho imodoka yahereye ishya. Akomeza avuga ko rero nubwo akeka ko hari ubyishe inyuma ngo biragoye ko yamenya uwo ari we, ariko akizera ko inzego z'iperereza arizo zabimufashamo ibyo kuri zigatahura umuntu waba wabigizemo uruhare nk'uko Iragwa David umukozi wishyira muri umupira w'amaguru mu Rwanda abigarutseho. Imodoka rero ikaba yahiye igakongoka, iri mu bwoko bwa Toyota Corolla bakunda kwita rero maso y'inyana. Abaturage rero batari bake ndetse n'inzego z'umutekano zirimo polisi bahise batabara nubwo ntacyo baramiye, kuko rero imodoka yahiye igakongoka yose ngira ngo nk'uko mubibona ku ifoto. Akaba rero ari Iragwa David umukozi ushinzwe imihanda ubutegetsi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ihiye rero mu by'ukuri mu gihe mu Rwanda cyangwa se ikipe y'igihugu Amavubi uyu munsi yitegura kuza gukina umukino wo gushaka itike yo gukina igikombe cya Afurika, kandi akaba ari itike mu by'ukuri bakomeje guhatanira. Baraza gukina n'ikipe ya Mozambique uyu munsi kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Akaba mu by'ukuri hategerejwe se u Rwanda ruraza kuva imbere y'ikipe ya Mozambique, baraza gutsinda, baranganya, baraza gutsindwa, biragenda abite. Abakinnyi batandukanye bamaze iminsi batangaza ko biteguye, ndetse u Rwanda rwahamagaye n'abakina ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abakina hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bose bakavuga ko bari tayari biteguye kuza gushakira insinzi n'ibyishimo abanyarwanda muri rusange uko bakomeje kugenda ababigarukaho. Hanyuma rero Iragwa David reka tumwifurize mu by'ukuri gukomeza kwiyakira kubwo kubura imodoka ye mu by'ukuri yahiye. Navuga ko bibabaje cyane, ariko niba koko hari ubyishe inyuma, inzego zishinzwe iperereza zishobora kuza kubikurikirana mu by'ukuri ku buryo zishobora no kuza gufata uwaba yabigizemo uruhare nk'uko bishobora kuba byanagenze. Inshuti ikomeye ya perezida wa Belarus ikaba n'umushoramari Alexander Zigman hamwe na Oleg Votits na Paolo Persio tariki ya 18/21 batawe muri yombi n'abakozi b'inzego zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itabwa muri yombi ryabo ryabereye ku kibuga cy'indege cya Lumbashi mu ntara ya Haut-Katanga, ubwo indege yabo bwite private jet yahagarikwaga n'abashinzwe umutekano nk'uko byavuzwe n'ikigo cy'ubucuruzi cya F-Trade cya Zigman mu itangazo cyagena itangazamakuru ryasohotse tariki 22 Werurwe. F-Trade mitangazo ryabonywe n'igitangazamakuru politiko cyo muri Kongo yagaragaje impungenge zitabwa muri yombi rya Zigman na bagenzi be babiri. Inavuga ko nabo byashoboka ko bakwicwa nk'ambasaderi w'Ubutaliyani Luca Tanazio waguye hafi ya Goma muri Gashyantare. Yagize ati duhangayikishijwe n'ubuzima bwa Zigman, Oleg na Persco batawe muri yombi ku ngufu tariki ya 18 Werurwe muri Lumbashi. Ati nta rupapuro rwo kubata muri yombi cyangwa se ibisobanuro bahawe ubwo bafatwaga. Yakomeje igira iti dushingiye ku mutekano muke uri mu gihugu, ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Luca Tanazio yishwe mu mpera za Gashyantare ubwo imodoka yagabwagaho igitero. Ati turasaba umuryango mpuzamahanga gusaba ko abashoramari batatu barekurwa vuba na bwangu. Zigman yatawe muri yombi amaze guhura na Joseph Kabila. Igitangazamakuru Daily Maverick cyo muri Afurika y'Epfo kivuga ko Zigman
usanzwe ari inshuti magara ya perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yataye muri yombi amaze guhura na Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru kivuga ko gikesha bamwe mu bakorana bya hafi na perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga ko Zingman nyuma yo gutabwa muri yombi yavanwe Lubumbashi akajyanwa i Kinshasa, akaba yarabajijwe icyo yari yagiye gukora muri iki gihugu ngo ariko ntiyasobanuye icyo yari yagiye gukora. Igitangazamakuru cyitwa Bahonds cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko bose uko ari batatu bajyanwe i Kinshasa. Usanzwe ngo uretse kuba Zingman ari mu bahagarariye Belarus muri Zimbabwe, anasanzwe avugwaho gucuruza intwaro, akaba amaze imyaka 15 ku mugabane wa Afurika akora ishoramari muri Afurika, ngo hafite inshuti zikomeye cyane muri politike zirenga 15 nk'uko byagiye bitangazwa. Hanyuma perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kwa kabiri nimugoroba nibwo yatangiye uruzinduko rw'iminsi 3 muri Misiri. Abasesenguzi bakavuga ko iki ari ikintu u Burundi bwari bwarabuze. Ndayishimiye Evariste aherekejwe n'umugore we Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, abaminisitiri 4 hamwe n'abacuruzi hafi 10 bo mu Burundi kuva yajya ku butegetsi mu kwezi kwa 6 uru n'uruzinduko rwe rwa kane hanze y'igihugu nyuma yo kujya muri Tanzania, Guinea Equatorial na Gabon. Akaba yakurikijeho Misiri. Umwarimu wa siyanse politike muri kaminuza zo muri Kenya na Tanzania Timothy Olo avuga ko ingendo perezida Ndayishimiye ari gukora zigaragaza ko hari icyo u Burundi bwari bwarabuze. Yabwiye BBC ati kuri iki ati birerekana ko atandukanye n'uwo yasimbuye kandi ingendo akora nta kabuza ko zifitiye inyungu igihugu cye akamaro. Avuga kandi ko ingendo z'abakuru b'ibihugu akenshi ziba zihishe ibindi byinshi cyane kurusha ibigaragazwa. Ati iyo umukuru w'igihugu ahagurutse akajya kureba undi, akenshi ibitangazwa ku mpamvu z'urugendo rwe biba ari bike ugereranyije n'ibimujyana mu by'ukuri. Ati itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burundi rivuga ko uruzinduko ruzaba umwanya wo gutumira abashoramari bo mu Misiri kuza gushora imari mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bakomeje kugenda bitangaza. Hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Bernard Takayishe kuri 23/21 yatangaje ko leta ifite gahunda yo kuvana General John Numbi muri Zimbabwe, aho bivugwa ko yahungiye agakurikiranwaho ibyaha akekwaho. Tariki 20/2020 nibwo umuyobozi w'umuryango Akanya uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu George Kapiamba yatangaje ko General Numbi wayoboye polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2010 kugeza muri 2020 yahungiye muri Zimbabwe afite ubwoba bw'uko ashobora gutabwa muri yombi. Minisitiri Takayishe yabwiye itangazamakuru ko mu bigaragara General Numbi atari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu rugo rwe ruhere mu ntara ya Katanga, nawe akaba yaciye amarenga koko yaba ari muri Zimbabwe. Ubu ngubu rero ati leta iri gushakisha uburyo General Numbi afatwa. Ati leta iri gushaka uko John Numbi yazanwa. Ati kandi ntabwo yamenyeshejwe mu buryo bwemewe n'amategeko niba ari muri Zimbabwe. Ati ndetse nibiranavugwaho na leta ya Zimbabwe. Ati turashaka rero amakuru yose kugira ngo tumenye aho ari n'uburyo yagezeyo. Ati turi gukora n'inzego zishinzwe isuzuma. Ati mu gihe tuzaba twabonye amakuru tuzamuzana. Ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buracyakurikiranye General Numbi bya birimo uruhare mu rupfu rw'abarimo Floribert Chebeya wayoboye umuryango La Voix de Sans Voix uharanira uburenganzira bwa muntu, ndetse n'umushoferi Fidel Bazana mu mwaka wa 2010. Ushinzwe umutekano wa General John Numbi Ronda Nangwai aherutse gutabwa muri yombi akurikiranywe icyaha gifitanye isano na Floribert Chebeya na Bazana. Bikaba rero byaraciye amarenga ko uyu wahoze ayoboye igipolisi nawe ashobora